Nasıl kanaydı? Uy uy. Ay uy uy. Kamalak böyle. Ha! Hay hay. Rahmet Sardarcan. Bu arka yeşkap. Arkadan kan çıktı. Kan çıksa bizler için jarıqlık dedim koya. Korkmayımız. Endi şişaga yüzlerin közlerin ursun. Buradan göremiz. Birinci vüzunun ağırlığını götürsün. Odan keyin baslarından özüm minip çıkaman. Qani ketip. Baslar özüm detken. Öyle de anı. Uldana. Rahmet. Balan tamaşası ulandı mı? Ulan şişalar jinap koyayım buladı. Köp oynamayak şişamen soğuk bolmasa hazır bilinmeydi. Kechqurun uyqulaydigan vaqtda bilinadi bu zatlarning auruvi. Hazır qizib turgan vaqtda любой zatda o'ynayverasang, tomosha ko'rsataverasang. Balan tamaşası ulandı mı? Xizmeting istab bo'ldi. Bugun oxirgi kundi, shok kunimda ajoyib tomosha ko'rsatdi. Sardarbekimiz Qoraqalpog'istonlik yuqorilarga ko'tarib yurgan yigitimiz. Qani katta chapalaq bilan. Chapalaq bo'lsin. Hadi. Rupa cho'g'irga. Hey. Rahmet. Birisi 60-70 yoshga qoldi. Biroq qarang. Men ustozi bo'laman. Meni avurlig'imda odan keyin ko'p yigitlarning avurlig'ini ko'tarib boradi. Piramida tomoshalari. Adliya gazeti Yekshitga, Rupa Jo'xorga ajoyib tomoshaning biri. Qani, Qoraqalpog'iston Respublikasida rekord tomoshalar. कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है Rahmet. Yaxshi, o'zim meni o'yinni men qo'ydim. Mening og'irlig'im 72 va al endi shogirdlardan tomosha uladimi? Usul janaga ko'tarib turgan iki oyoqda 3 odamni ko'tarib turibdi ya. Usul o'yin bilan rekord qo'yib edik. Bizlardan ko'rib afrikanslar neverlar istib chiqdi odan keyin. Bizlar birinchi bo'lib chiqarib edik soni. Al endi ajoyib tomosha. Endi budan ham zo'rin ko'ramizmi? Keyingi seriyasida bo'ladi budan ham zo'ri. Tomoshasi uladimi? Sardarbek, qarang, sizga bir ajoyib tomosha ko'rsatdi. Tomoshasi unagan bo'lsa, usul bolaning rizqi nasib etdi. Qo'lingizda bir omin qachib, ilohomin deb bir niyat eting ilohomin. Keling Sardarjon, atajon keling. Ag'alarim, opalarim, biz musulmon prezidentimiz dunyoga kelumsam, usul omin bilan dunyodan o'tumsam, usul omin bilan. Bugun oxirgi kunda yaxshi niyatda qo'lingizda bir omin qachib, majan. Qo'lingizda bir omin qachib, ilohomin deb bir duo qilaylik, ilohomin. Qarang. Ata ko'p yerlarga borib tomosha qo'yamiz ya. Yaqinda bo'lsa, Qo'ng'irot, Chomona, Qashqadaryoga bor, Qalliqo'l, Taxiyatash, Qo'jayli. Usul yozdum kuni 5 rayonga borib tomosha qo'ydik. Biroq har yerga borganimizda xalqimizga aytamiz har kuni. Ey, biz musulmon prezidentimiz-ku, nega o'tirib qo'limizda duo qilolmaymiz deymiz. Duo qilganda turuga bo'lmaydi. Duo qilganda Bulay yürüge olmaydı. Dua qilganda qasınıztağmen söylesüge olmaydı. Eng ağır günahның biri. Qara. Endi tuğulacak prezidentke Allah Taala'dan sorayız. Aman sen janag'asin deb qo'lingizda ominga ashib turasiz. So vaqtida qasınızda birov yurib boradi, söylep boratsa, qanday ma'qul ko'rasiz? Bizlarga da sonday tuyuladi. Ag'alarim, apalarim, biz yaxshi dunyoda yashayapmiz. Ne uchun 83 yoshlarda o'tirib qo'lni duo qilishib
sizlerden korkkan üçün emas, ya bizlerden korkkan üçün emas. Bu bizlerge Allah Taala'dan berip koygan muhur pişat. Kolumuzda duaga açamız. Ne üçün açamız? Bizlerdi dünyaya keltirgen, özü jemesden jedirgen, özü kiymesden kiydirgen, vaqtında özü jırtık jamav kesedi, usunda kiyimlerdi kiygizgen akemiz, anamız üçündü kolumuzda duaga açamız. Jaslar bilip alın, bugün ahir gün aytып öteyim sizlerge. Ata-ananız bar bolsa, vaqtında qadrini jeting. Ketip kalgandan keyin qaytып akep koya almaysiz, kancha pul men bolsa da. Ne sebep aytaman? Ata-ananız bar bolsa, bugün kechqurun barıp turup, anajan, atajan, men sizni yaxshi ko'raman deb ayting. Siz menemen degen baylardan bay bolasiz. Menemen degen zorlardan zor bolasiz. Gaplerim jalgan emas. Bu sözlerdi ya asmandan ne жерден alып aytkaным жоқ. Көп guvohi bo'lganman. Қолында миллиард pulu var. Akep koyayın dese akeşecek yok. Sonuç için pulga hamma zatı satıp alaman deb oylaman. Pulga kiyim kiyecek, жейтін zatını satıp alınız mümkün. Бірақ ата-ананы qaytып akep koya almayız satıp. Sonuç için aytarım. Biz dua kılganda kolumuzda açın deymiz. Her gün aytamız. Бірақ bazı bir insanlar var. Kaltasında akşasına senedi, ya olsa bileginde күшіне, ya olsa sululukka senedi. Bu insanlarga aytarım. Akşağınız bugün var, erten azında жоқ болып кетуі мүмкін. Onu bir Allah'ım biledi. Bugün azında көзімізді ашып тұра аламыз ба, тұра алмаймыз ба, еш адам капел ете алмайды бұға. Соң үшін бір ниет етейік, еліміздің тыншылығын сұрайық. Менің дуам сіздердің алдыңызға дейін бармайды. Бірақ әрбір инсан қолына ауминге ашып отырыпты ма, тура Алла Тағалама жетіп барады. Соң үшін жұма күні мешітке жәмиетпен намаз оқылуға барылады. Дарбаздың астында her günü kechqurun namazşam vaqtında üstünde xalqni jinob bizlar duo qilamiz elimizning tinchlik uchun. Qarang, şu atamiz 83 yoshda. Ko'p yerlarga borgan, ko'p yerlarni ko'rgan. Şu atamizning jasin hamma insonga bersin. Ey, menga ham bersin deyman. Şu xalqning duosi menen usul jasga kelib o'tiribdi. Xalqni har kuni qo'lini o'mingashtirgan 70 yil, 80 yil davomida. Qarang, aziz insanlar, ağalarım, apalarım, prezidentiniz var eken aldığınızda. Kollarına o mingaşır atırdı. Günah ne eken bilmeydi ya, mertlik ne eken bilmeydi prezidentiniz. Hazırda mertlikке, sahilikке öğretip atsız. So prezidentlerinizin rahatını görgeysizler. Bir duaga kolunuzda açın dedim, kim üçün? Ata-ana üçün. Jasap atkan elimizin tinçliği üçün. La amin. La amin. Kim kötüsü bilegini, Allah Taala'm bersin tilegini. Makke'de Muhammed, Türkistan'da Kul Hacı Ahmet, biz bilin, ey Allah'ım de bugün kolunuzda açsınızsa, usu bozu avulda bolsa, kolunu açıp oturgan 7 ağama, 7 anama, niyet etip açtınızsa, 7 ata babamızga mıng ayta rahmet edim. Qarang, bizler hem ustazımızdan yürüngeçe az gana tamaşa görsetip geldik. Ustazımızın ustazı aldığımızda, qarang, acayip tamaşa görsetip, şişegam neyaktan neyaka onadı, bırak, sizlerden bir zat umidi var emas. Uyine minip ketgeni at tuya kiygeni to'n so'ramaydi. So'rasa, 2 yaşında anası dünyadan ko'z yumgan usul jigitning. Anasının jatkan jeri jannatdan bo'lsin deb 7 adım basıp kelip qo'llaringizni jelkasiga qo'yib, "Ey Sardarjon, dunyoga keltirgan aka-shingizga rahmat. Ananing jatkan jeri jannatdan bo'lsin, to'proqlari tugun bo'lsin." Hem jettim degende çıkılmagaysan, toldum degende tugulmagaysan, ağzının aşka jetkende közünden hiç vaqtda jasakmagay deb 7 adım basıp kelip niyet etken insandı. Qalbpen, jamiyetpen bir dua qilaylik. Amin. Amin. Halaldan tapkanınız haramga ketmesin. Suriyatınız bir prezident ötmesin. Sardarjonga bir so'm berdingizmi? Allah Taala'm erten azanda su prezidentlerinizin to'ylarında 10 so'm berib yaxshi niyatda qaytarsizlar. Amin. Allohu akbar Rabbil alamin. Sardarjon, qarang, bir ata-onamni, bir anamni, bir ağamni eslettin. Sen so'ragan akşani men berey, magan yalg'iz Alloh bersin deganlar 7 adım basıp kelingdi. O'ynagan, o'yinlar o'ynagan bo'lsa, bir niyet eding, bergan akşangiz Allohdan qayda qabul bo'lsin. Umr jasa uzoq bo'lsin. Rahmet. Rahmet. Prezidentlerinizin to'ylarında qaytsin. Rahmet. Rahmet, umr jasa uzoq bo'lsin. Bugün ahir gün ketip tamay ahirini alayım görün. Tamaşanın en zoru aldığında. Rahmet, umr jasa uzoq bo'lsin. Muhammed Ali Tayyip bol.
Rahmet, ömür jaslar uzak bolsun. Rahmet, tumar istegen var mı? Tumar is karındasımız. Tumaris, Alik papası. Var mı? Tumaris. Rahmet, ömür jaslar uzak bolsun. Bergen akşası Allah'da kaynağı olsun. Sardarcan ayttım bu. Bugün ahır gün, kilitliler köp. Ahır günde niye dedin? Bergen akşanız Allah'da kaynağı kabul olsun. Rahmet. Odan keyin mına jerde, rahmet bo'lsin. Mına jerde bizlerge kelganimizdan beri жақсы ниет етіп мейман қалған ағам бар, апам бар. Соларға да бір рахмет айтып қойғым келеді. Келгенімізден бері ауқатлары кеп берді, наллары кеп берді. Молодец. Бірақ бір қалта ұмытпасам сіздерге 2 шүрек нан әкеп берейін деп әкеп берген анам бар. Қарап, жақсы ниетте. Өмір жастары ұзақ болсын, сол ана жалларының үйлерінде постоянно той болсын, тойларында біздер қызмет қылайық. Осыдан кейін жақсы ниет етіп ақша беріп жатқан ағаларым, апаларым сіздерге де айтарым. Батарея келем болады. Батарея емес, лотерея. Ава, келем болады. Ал жақсы ниет етіп ақша беріп жатсыз ғой. Бүгін бердіңіз ақшаны, ертең азанда біздер кетіп қалғаннан кейін Алла тағала сіздерге берсін. Енді ортада қойдық, біреу екеу келіп жатырыпты. Көзіміздің алдында кімдер келіп жатыр, кімдер кетіп жатыр көріп тұрмыз. Бірақ елі ортаға келмегендер бар. Солардың алдынан бір айланайық, бүгін ақыр күн. Бүгін ақыр күнде ақтан келдік дейді ғой. Шымбайский жақтан келдік. Тиіп берсеңіз тиіп берің, ақша берсеңіз үйіп берің. Алдыңыздан Қарақалпақ мәрт жігіті, Шымбай жігітіне бір айландырып қоямыз. Қане бір дуа қыламыз, әумин. Рахмет деп қой, қара дуа қой. Рахмет деп қой, қара дуа қой, қара. Берген ақшаларыңыз Алла берген жақсы болады. Рахмет деп қоямыз.